korona virusi ubutumwa n'ubwa polisi mu Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya korona virusi leta y'igihugu n'ingamba zigomba. Uyu munsi ku cyumweru nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko igiye kwifashisha indege nto zitagira abapilote drones mu kusakaza ingamba zafashwe mu kwirinda COVID-19 nk'uko tubikesha itangazo riri ku rukuta rwa Twitter. Rwanda National Police baravuga ko bakomeje kugerageza uburyo bwose bushoboka bwo gukwirakwiza ingamba zafashwe mu kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Ubu bagiye gukoresha izo ndege. Polisi y'u Rwanda irasaba abanyarwanda kudakangwa n'izo ndege ngo bazihururire, ahubwo bagume mu rugo batega amatwi ubutumwa ziba zijyanye. Bimwe mu byo polisi yihanangiriza abantu gukora mu gihe izo ndege ziba ziri gutambutsa ubutumwa ni ibi bikurikira. Icya mbere, kutarangarira izo ndege nto, ahubwo mugatega amatwi ubutumwa zibagezaho kandi mukabwubahiriza uko bwakabaye. Kabiri, kwirinda gusohoka mu ngo zanyu mujya gushakisha ahantu hirengeye habafasha kubona izo ndege nto. Ubwo kabiri iravuga ngo kwirinda gusohoka mu ngo zanyu mujya gushakisha ahantu hirengeye habafasha kubona izo ndege nto. Ku mwanya wa gatatu, kwirinda kwirema amatsinda murangariye izo ndege ntoya kuko byabaviramo kwanduzanya coronavirus. Abanyarwanda barasabwa kuguma mu rugo bakarinda n'abandi kuko bino byabafasha kurengera ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi. Mu makuru mashya kuri COVID-19 ni uko abarwayi bo bamaze kurenga 118, ariko muri abo bose hakaba harimo abasaga 7 bamaze gukira. Nivuga Ngingo TV, mwibuke gukora subscribe. Kwirinda gusohoka mu ngo zabo bajya gushakisha ahantu hirengeye habafasha kureba izo ndege neza. Kwirinda kwirema amatsinda barangariye izo ndege ntoya kuko byabaviramo kwanduzanya coronavirus. No kuguma mu rugo bagategereza amabwiriza atangwa n'inzego zibishinzwe. Kwirinda no kurinda abandi coronavirus ni inshingano ya buri wese. Mu rugo wirinde coronavirus ubutumwa n'ubwa polisi mu Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya coronavirus leta y'igihugu n'ingamba zigomba.